I lau sa i linga ma lau whaikau a koko kiki umai le po o whaikau o le sa i linga le. O iai se vaenga o ta ua mai le investigations lea Amerika Samoa. Ele ma se meo ka wai ma e kukuila. Po American Samoa fo. Nga o fiki konga Samoa. Ma va aleo atu i. Ma va aleo. E la kuingei. O kuingei. Langa lai mention mai ai va ai o kuingei. Ma lai va leli. O isi fo i va ai e ka le ka ua i mo meo le wafu. O va fa maritime fo ngai va ai which is enga o ko wa nga le tio ma va ngai. Nga le e ma fainga la ko siakia. Link ma va ai. O tatu vai tatu ye. O le ala o le wingo la utala. O le ai ko mai fa fe kai ya le. E official le ma compagnie le la ko ke fa ya mele. Yes. Fa fa kai kele lava. Ma tua i maua i fa mau maunga. Fa le olo le la ko kele. E tu lo le fa i investigations le. Ta ua mai taimi. Taimi ma taimi o va arrival time, pick up time, all in details. Wow. Ko kia. Fa felanga i le poki asiaka. E fa fenga i lo me ra fa sa mo ma me le ba ku fafu. Nai ko li poki. Le ko li poki. So se me la va wa ku kusale le mama fole. Or kalama fo le fa sa mo ma le fa fafu. Le kamale piua. Kamale piua. A piua la fi folka. Ko se lau. Ko se lau. A fa sa mo fi ka. Sukala. Or ko kera sukala la fa ka sa mo. Ke le se fu. You know, I'm telling you, Samoa. Le faku nga wakaya nga ufaku ile tatu producer. Ia manino yo tova ai mai yo lo ia ini fa maunianga. Na wataia. But we have to blur all the names, all the locations, everything here. Ole aka kiaku Samoa. Ole se inga ole alea langa ole yai makanga so powerful. Ole yai fa urulunga o kampangi I le fa urulunga o makanga wenga malo. Even police officers, please. Ore skalinga ole melea, olau e kisi kaiao. Ore kalinga ole for fafika uli lea was a solo fafa mai. Now, ole makede ikarangoa me ka ole prostitution. Ja, fiefo. Samoa. Ole fa kau ke ngeki kukulau. Ole fa kau ile findings lea. La e maua le ile trading e avere kiki o. Fai ai fai ngar kulei. Ia po ai kanga kalea. Ai au mai le aisa. Lele ai kanga kalea la kuma va kurki. La e fai ko kongo Samoa. Ale ko ke va vai ku ngale mo mai rano awan lau papa isi. Leilo loa isi kengeki. Ele o ango iai le HRPP ele ango iai le sapi le melea. Kero uma o nga po ko ngofo. O te alu te moe tu lo. O la karkas. A o fa alu ai le ngo ko e aru ko through o ko maka videos. Wala nga la yai ma video kiripi ma me uma. Oh my goodness. Tatu vai tatu yai. O se polenga ke le lava mas fa fikau ke le pe foldinga mai le ke le al mo ke le lava. Le afianga Samoa ma le luma Samoa. Pe singisi o ko malo o ngu o ka ke fo ngu la afia mai. Le fa ka wai. Tenga me go lau uma malisi o ngu fale la ku de yai. Ele ma fai ka Samoa fa ka le aisa le ko se lo ka al pepa le fai lo ngora fa pe singisi ma mai ke ko pe. A foi la no le la ve ale winga na la utala. O le aisa la ku ka Samoa. E ka o kama se ia o kama parpala pis la ko slang foi ngani o le dirty ele mama fa ele mama o le piua o kama le import o le kaungo fio le piua la ave Samoa ka e ku le ko se la kala o kama le ku kai Samoa le wa kele le ku va i wa lo ma va pa le wa i ma nga o ile sukala fa spepa affordable kamalanga le mori mau uma mai au tou ia malanga I Samoa maka le ua fa mai pe or kufanga le o mai foi ngai sui fai pule mangai sui fa aulioli ma fa be mai o kule ingare kule pe fa ko suka kamala kama ko ngwale tolin desili poki
mai o ke loinga ri ia se rate wa ma wa ko se la kala ia o rate lava le ma wa su kala o kama foi la ia ka ko va ia kule kele nga ba wa mai ngor kama le fa isa mo kama ko ga fu ka sa fa sa mo ai o kama le alu de ko se la wa nga ilunga ro nga fa ka winga o kama i pepa kamala o nga kamala nga o le au fa nga au fa ping ale te fa yatu ia ile si tama ita ile sa mau wa ilo topa oka ngi mea nga maua makua ingai kaka kama kai nga Doris fea o fa yere nga case fea o ka oko yai kula nga uma ia o le vaenga mua la lea ma te fia whailo a tu o leito tonu o le o le saidilinga lea o lai kuka i Samoa longa winga awangi kako koe kari kongu ngi meo ngi pepelo ar komisinga koe sau koe whai mai ai a fai ko ke fia kari kongu e wha maongi vote for fast o le ale winga le o fa kuru mere li atu le anga o le forfolanga le sa nganga muri ale la uri le ngai dunga ka fa karnga o ame ave e fa mo pe au ko mang malo mai e mesela sunga la ule mari ko pe e par mi mai o ame ave e fa mo nga mention la uli le top 4 priority la vea i malmele pa wa le o vanga fa fai e la ko ke fiso soange ki ngai re mele kai au ole oki male ola o kupulanga fa nga wa ka ko Samoa le a o la fa nga fifidinga la so kai au ke ngeki ye ya ka tulowa o ke ngeki a mai aka i findings ngai lea e ku mai ma ka pu e mai aka ka oko alai fai me lima ka ke ngeki Samoa o ke va vai ku nga pe ka se fulu dua se fulu koru se fulu fa like ka lo fai a vai o e fa fo mai te mile nei a o e ia ila una yo walo o lea nga ka usu e ma me uma mtulang va pena e o ke le ka fa yaku ai me pi o le ka oko ile li poki dia fia masina na tapena o ka ngaka fo i e nga fai i le so nga la involve mai si o leo nga la ko ka pe nga inga a ko so nga le